Umentri ka sarkar jala uba sanbor shulai hakasingi sajjan ulabu yaw maunong rim na kabinta bantay ya kayawdak kabatumay hayawdak laban haka jinglot jingsep kabakot kat saw klur arpunyaw laktingka. Nakaliang uba sanbor ulayat ho bakani ka kam kala urlong namar ka jingshim kya jong u haka ba ka NEC kala ay jing minjur bat lapen kre ya ka DPR lingba ka jingetre lang bat ka NEC bat ulas dang ban pa ka jingterwa bat kile syong perkat labun sien halor ka ni ka kam bat lada ya ka DPR lapen kre ban penwandur daki he officer ka SMB bat NEC ba kentup ya uba shibor shulai bat uba FB Khan. Uba sanbor unse syong jingelang bat kinong yo bakin syong dukan shua shipor haka jaka kaba marjan kenang bakin mentoy hadien habut onda kilayo daka yo kaba paka kaban pensuk sendon yaki. Yaka ni ka jingtay yaka yaw ka basaw mala labay tingka da ka North Eastern Council haka jinglot ka bakot kat saw klur arpunyaw lak tingka balabu por bantay pendep yaka ni ka yaw hapo arsnem. Uba FB Khan ubalong u Executive Engineer ka Shillong Municipal Board ulaong. Yaka ni ka yaw ontay saw mala haka ba kan donru ka parking lot haka ground floor bat on baha yaki nyob saw tali kidukan siya kinong di kibalasyong dukan lupa haka yaw dak kabamenta. Bat ulaong bakan donru ka lift ban pensuk yaka let kawan kinong wan yaw bat kaway ka hall ban yo ban pendon kam. Ini adalah langkah basnong di official juga NEC bat municipal. Teman-teman impli no ya unung rem pensinai nega commercial complex kabakot saka katsau kurur arpsan lang arpunyo katsau kurur arpunyo lang ngoh Sekolah nga yang baik nak pas NEC ke tu, ini juga kita tidak kecuali por apa NEC baik dari ba, sibol sulai baik ba, ini lagi itu dah ada usaha sekolah nga kau isi yang ini habis pembek itu biar mungkin sanction apa tak ke sini, ini teri sekolah nga lu, ini ya, ibu lu kamiot ni kong, lari itu dah lajar mi itu bukan ke sini ke pun juga, dah lajar mi aku ke sini pun kelai. Yang saya kalau awak di people di sini nasi updan, saya kalau wan jiwan, sekapun kabelang wahab di sini di, yang pek mentah ke sini habis benda kelasai di kesondi dah habis terikam mungkin habis terikam sambil di, yang tak kan, dah ada bentuk ni saya syong plus kui ke VC ben appraise itu ke DPR, ni saya sanction, ada bentuk teng ni saya ngelak hot tender nak yang Shillong Municipal Board, nak implementing agency di Shillong Municipal Board ngelak hot tender. Ini lah I kalau letter for award us kontraktor, nak ada sign ke agreement hari ini. Kalau kita kalau lepas way trik, kalau lepas trik Oktober, nak ada sign kontrak agreement. But Shen ni baru lagi ni si ini macam kelah kan kita yo ni. Itu lagi number of stalls, kau perlu mentah. Ikini pun ok macam yo ni, kita saupau. Anyuk sau tali stall, baru anyuk sau tali ni. Air jaga tu kayu, kikin occupy ya ke first floor, ke second floor, maka ground floor kan mereka parking. Kita occupy ke first floor, ke second floor. Dia kimala kita berseneng pada iklan pihak stall ya, maka kawai kita berpulang mereka multi-purpose hall itu, jalan exhibition, kita leksi nak kalian dalam kam kita jalan, kam kita itu, pulang kawai ke hall dalam tata. Pas kawai pada ke hall iklan bu, maka tu kan orang kita dukan kita bakam head, asyik kuat bu restoran, kuat bu yang kam ke space bakam head. Ni Krishna Hall itu ni sa icon road, ndak ilak hot application tu pun, tu ke jikot kam maka tu ke jahit dukan, bisa you pengen sampai, ni sa icon tak ki jaka. Kita tahu itu ki bala besidong yang melaban orang kat utili ki store pinang. Mo, tiha kan dikayo ni lapo lupa provision orang tak STP. Kadang kopi tip approach kata kan dikayo ko mo kalong minta ka kapai khanar bombyang kinong yo ki uot ba ba. Muli ta kinong yo kinong lijo nong iyut ki uot ba kata. Wat ini dihap short perkuat. Mentah boleh nanti kayo mentah ni apa provision mentah STP tu, pada mentah lift tu, tang boleh ba, kibrio kiba lesi kiba melak pergi untuk sawah malah sedrong, melak pergi boleh sekian, bila buat provision ni lift tu.
tu kuman su only kat kani kayo benda kanong very modern kanong kat kum kajuk benda kanong su kuman tumpi fi bet na kaliya ko municipal kayo lai pa ya sa ko ka kanong kayo lai pa suaru kaba berrungu syaptin mo ba sa alok pa tor ba ke bagi tahi ni kerben ba NEC 100% nak budget kaya cegi states but katakan 100% to 60% to divide kat kum ka normative allocation kamot kawai pun ke state kadang ka formula bagi divide ya allocation di kani ka project kawan nak yang jangka state government Meghalaya hapo kata ka 60% to long state component juga NEC budget di high NEC ngidon ki levels prepare ni scrutinize ni pek kawai pun ka project kawan hadin bakal awan dengan planning department bat nilai scope no kiting trishitom jong ni nang mikmat jengi ban penwan ni ka project ko NEC nomor apo ka state government ru gidon ki level si prepare rendai nak lawan naga annual priority list jong ka government of Meghalaya shaka NEC the first kejaga bring scrutinize ni kot ka sectoral empowered committee ka ba head do chairman jo member jong NEC bolong chairman jong committee bahang ta kawai ka project ni dah scrutinize in detail dia kerja keren bangila keren bat ngila tha iki bagani kadiga ayo ka ba kerja ka snong kadiga ba rim bagi beriu nak kelengka di jaga ki nong kendong ru ki ong ki wansa sor ki wansa laban hukum ta ngila pensu tu iki khot jeng committee ba long ka badan kam di kam sim por ban pas na ka sectoral empowered committee next level pada ka standing finance committee kini ka committee ka bakan thup economic command amdai tang hang ni po NEC andai juga state government jong ka implementing agency juga central government ru ka tu ni ministries yang tar ngilai song ngilai pek ngilai scrutinize bar ngilai pen school tu iki bakan long ka badan kam kat tu ni ki suggestions ka baki kila ai kum ka sewage treatment plant kum ka lift kita ki barang ila incorporate ila penong ke DPR pat kumta kamsim la sim power pan sanction ni ke project te kumbang ala yo snow menta baka tender ula dam but the work order na try ila de ban pass ko NEC di ka release ru kan sa one ploy na marka ka budget ru jong ke NEC kalong ka biang but ka funding ru kalong 100% di kumbang ila snow ka jing tu kalong man pendep hapo ki ar pesau benai within 2 years min pendap no ke project khanang ba kan long jing toy iki bobon te kumala batai ki steps ke bangile ni follow kat kum ki guidelines ke NEC ke la ki project CK1 na ki stakeholders prepare kam dan ke jing but NEC ke long ka so men palat ban sno tilang ba development process jong ka Meghalaya state but jong North East barakoi idan ki priorities jungi but let's say idan sakatu ni peli ki project sebagai sanction bangila deban sanction hagini ke jaga jungi kin saya snow hadian e apo ka state of Meghalaya but kumjo ka North East ibon ki emphasis jungi ke pengile na kaliang jungi NEC but ni ko aban penting ri ba nurus nem bangidap sanpos nem na kaliang jungi NEC but ibon ki project si bangila deban le kalengka keleng ke North East let's say ni salaban ham pentit susu sepangata di begini kita me ko apan ko ngalo gumnong kit tin sim takum tu hi ku belari ya tu di bakhan ni sedang milih siat but man bang ya dan ya inspection jadi kita badi ba Edward ba Joy bad kini kirang badong ngije perkhat bun ki ting ni la ya dan ngije perkhat begini sna no hang ne diki bayang in i hang ne hapo bakan ko parking kan long no ka kompleks hajrong kerja ying dorbar hang ne hajrong kum kataru kala don mo ba duar kila abang ya taluar jo ne jaga te bun ki la ya perkhat bat hadian ke ba ini sistem ki bladem hadin jauh tu lockdown, nila serang banyak yo banyak mi,
ya sedang bang perkat bagi lesim jumut bagi bahan nak silong municipal board bagi jual ya inspection agak bahan dua ili ya jumut hi kaba ladam dan nak liang jong hidi official jong ka top official jong ka NEC top official jong ka municipal jong bahan iban prepare ya ka DPR ban kre ya kata plan ka bagi ong mo taka estimate kat kum ki provision ki bang yaban fulfill ki criteria jong ka government tei ban ublei ru sumla no yangi tadi jengker hu ka jong u bo yalam nanti de chat le ai jing mut bat kham tam na ka liang ji ba shibor sulai na ka tei ka than jong na kalian ke central government jong ke NEC ngabai bakan boka dorbar snong tei gum ngidi benle ngi simi ka dabai snong ke NEC ba ci bor la yarapa barna kan mau hadin ba kaneka DPR kita ki kata application kalau pun si NEC ngapun bi ba ci bor sulai how is he gong Basibor longgum no try dengan lagi hiku malah jadi sahabat sekretari jangan ni siu ba Moses Salai. Ubari na po Manipur. Yung kabha kan, ya encouragement. Yung kabha. Dapilet yung tawin Singapore, abu appointment ngayan nga jadi sahabat ruhang tepo NEC. Tega yo banyak keren. Banong baga naga iyo gag mo melaong di ba Calvin Karcien, kadai kayo heritage market, kata kayo dak bagi ong ila ya thu story at committee ke jongki empowerment committee ya ke jinglong jingman jaga way ni kiyo ibada established since the British regime kapabubun kana kayo galap penmiru ya ki IFS officer babun kana kayo kalau ke pliang ja jongkin nong jongkin jong karai 80 buruk wei te ime hiru akan mau dong musang ne men ngiru iso ne kit ko anana ban lumi tiar gitar ban kit sa te salaman seta ci ni kan mau de si ya thuk hana bagi sipai tobi isi puk songkulai ya ne tu ya de lada mlehi kajing trestom berkajing don mensim hi nak liang jong di officer di bakhal ko bi engineer engineering wing kajong i nak liang kay di officer jong NEC kalau nggak baik lagi bu mengenai proposal kalau nggak baik dia cuma ki batip ki bayarap but dah kajing Arab ko jungki ban pensai ban persuthu ya kajing long jing man jang kayo nang ta khamtam kajing pensai persuthu jungki kana ka traffic congestion hapo sor jungi plai kana ka block ka pagi ong mo dia dah kabadon lo na kayo ru kana ka way ka balap ka kalapan hun yaki dekot jong ka empowerment committee jong NEC kanang ba kipat ba le si yung marjan ko na malki na po le mukra kinyawan yo siya ne ndaron kam su bangile chidu yo mulong chiyo do pres bazar na marki mar ki ba kaju kador kaju quality pinyo pres bazar hay yo mulong bigi jaka sor sulong hangner pinyo kaju kaner kan yarap sibun ya pi kinong de yo le hat ki bang tit bagup ter dengan so nakaliang kajonga akhir isi habang ya inspect nagaliang jong kador bar sinong ginong yo ilaya song ban penbet kumno ban kendria yaki akan nagajaka ayne yo barim kang ba pinhab ya song system si por ba pinya suk par hadir ba pinya sondag bapaka ka banala dia kata ngin saya arin sikit si banwan ngin saya song meeting yang nginong yo bangin saya wan lang ban ban yapen nomor hangne kaladon rumah ba duot
Bajoy gele apa uno hypertension ruba bangla shift tank mentang half shift no sene chapo kana ba yuning haban siu chaka mi EPDCL kinwan ban estimate kepada lailak masolak kat bukim ngakan mau hit kipsnem naga mele scheme ngalai ban shift you somewhere nang apor bagi sinai kana ka parking mentang half shift yang yu sene le si chapo kan arput chapo krang banang tei iyo bikin iyo kitrok melora ikimar rung be hang teh apa iyo menra ikimar mata kibun ki jari ki bagi hapan sedang iban sedang te kita kalong ba nagaliang ngajonga bad naman ta jong ka NEC ki department jong NEC ka department jong urban maka municipal ni kerpat ya pi boro kinong ki dong song sunong kinong song yo nakaliang jong kirong badong baro jong ada gedor bersong laban kamtam bab ini ay ketika diang kumbolong lang kiwi gedor bersong kum gayo loy mukra kakemau hipor kanang long MDC nganang bat ya ke market atau ke puar kumuyem ngilele inspection situ kumtai gindon kum kine hi ke bangi haban kerja ikipu sab kerja ikitu hab kerja kinong yo ya chong satu sene tenre apa kia senok tilang maka dorbar senok ke mo kajing penjaja ke senok nama kajing bahal jong pi pai mentai ke lasuk hiru pilong lang ku balong ayo pulu ayo lai muhra haju bi diyo hang neru pilong kumju tega yo kadang story mo yo dak pakiong ba bat kibun ki ba kini ki officer ke yarap sibun ban pen kongu ya kita giwe pat ki member jong empowerment committee ban yo sanction kiba mtip ya ke story jong naga yo kabla thau na du ki por kabla thau na du ki por arek ten naga liang ke jong aru sa hisin nga ai ku play biang nadu mensim ya pi boro kini kinong yarap nadu ke NEC ke municipal ke urban baga dorbar senong batru kana gayo monge baga nolong tang menta kedor bar senong lagi nong senong tang jong kalaban nrei ka song kajing start nakaliang jong kedor bar senong aseng samla laban kedor bar senong laban kiseng kentai laban bikin song bagi nong yo bapin song haga join meeting bapin perhat ba itu ki kup siliang sam siliang ki itu ketiat unemployed jong iru kini yo bentalang adis mo bumyo kamyo jam di belaya long educated kamtam tibuan nagi yung long yi beduk di bekerdu papin page bah papin ai ko competition ye yang tu bakinya kamai ilem bakinya yo ban generate employment de ban yo scheme ban jutho song na jing thia basuk su type 1 minute la dap chuli submit re ban yo apan kalong ka bah hi hab ban ya kam dei basuk de sekisin ngai kublai biang yapi ba cibor ba khan ba galbin garcing ba boro ke officer jongka LEC ba yo ban kesnya ban caca di kemat ya ki kam chakman ban perkre ban krum naga ban ban le ban kam ban penurlong yang naga yo ba kataka ke provision kataka kendon keladon arep pusau benai mo ba khan arep pusau benai ban pedep ya kan nggak sekisin nggak kerpan ikinong yo bapin ai ketika mon ketika diang pilih song stop no hangne gila ban kier lesi mo da karka jing start jong di plastik berputar si porpon dalam pila dapat pilasuk teto tang dikini kentin naka liang jonga ngai ku play yang boro to ai bu play jong jing start kurhui gi wpi bag barang sa ka jing ke jongi ke boman kasi to ngenyai duai mar keliang ku play sibun